Donate now Donate now. and let your voices be heard. Donate now Donate now. and let your voices be heard. Talakad po. Pangandyan tayo ing orasyon, kilagyon ng igpa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ing anghel ng Ginoo papabalwane ing Virgen Maria, at kinagliya lalang banal na Espiritu. Bapo Maria, mipno ka king grasya, inggan ng Diyos at tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, iyanasa. Ani ko alipaning Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria, mipno ka king grasya, inggan ng Diyos at tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, iyanasa. Ing Divino Verbo, may katawan niyang tao. At may kisawt ya kay katam. Bapo Maria, mipno ka king grasya, inggan ng Diyos at tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, iyanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apangay tuliran, nabangnan ng pengako ng sa Kristong ginuta mo, iyanasa. Manalangin tamo. Tapukaran mo sa pong grasya, ginuming Diyos, king kaladwang, arampat king pamamalita ng anghel, akilala mi ing pamikatawa ng taong Heso Kristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana ing ligaya ning pangasubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Heso Kristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyanasa. Kilagyo ning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Iyanasa. Bilang balayan amitipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po, pakisigraduan na isulat ka rin kaya katamang contact tracing forms, inkompleto ang pang-updated a detalye, din kaya katamang set number, pakapaskila king lalamda rin kaya katamang luklukan.
Maya payabak po kaya kayungan, miti puntamo po ngeni batayang samban, puryan at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Pasalamat la po ding mag-sponsor para po king kawalo ng novena, Parangal kang San Nicolas de Tolentino. Mr. and Mrs. Antonio Bonifacio and family, Mr. and Mrs. Danilo Aison and family, Mrs. Isidra Conanan and family, Mrs. Susana Kilala and family. Antimurin king kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Ruby Santiago and family, Rogelio Jr. and Filipina de Guzman and family, Mendoza family, Roque family, Pangan family, Mr. and Mrs. Edgardo and Maria Gina Posadas, Holy Face Crusaders and their families, Angeles Chapter, Minerva Kives, Remedios Fernando, Enzo Nagyat, Serge and Sally Nagyat, Bennett Dickerson and family, Arthur Gold and family, Craig Schaffer and family, Paz Malong, Mr. and Mrs. Figueroa, Jesus Austria, Manuel Paras, Carol Gonzalez, Silvano Ortega and family, Regina Caril Santos, Corazon Santos, Kenneth and Mamorlin, Remy and Jerry Olalia and family. Para king anibersaryo ng Karelang Kebaitan, Faye Ann Joe Coyugan, Alma Aguirre, Andrea Tuazon, Rose B. Chapaco, Jane Balahaja, Marcela Fabe. Para king pisikal pong spiritual pamipasalamat ng Uncle Pete Nepomuceno, Apong Pio and ibang auring between and family. Para king kapaldanan pamikatawan ang pong spiritual ng Carlos Galvan. Para king kayaduan ang dat pamanantabi ng Banal Espiritu, kring families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Mark and Father Marvin, Miss Maria Teresa A. Laos and family, Vicky Manalili, Jeline Celso, Gladys and Claire Cochon, Dr. Gemelin Gueco, Rodolfo and Vice Governor Lilia Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Evangelina Manangkil, Mayan Aquino, Dave and Gia David and family, Ocampo family, Gonzalez family, Amos and J. Aison, Gadiel and Arcel Aison, Mr. and Mrs. Figueroa, Minerva Nabong and family, Marcelino Lawinco and family, Mario Juanito Lawinco and family, Santo Niño Retreat House, Banban, Marisa Lawinco, Marina Zapanta and family. Para king malalagwang kapaldanan dari Father Elmer Simbulan, Sister Agnes Goyena, OCD, Father Homer Policarpio, Cel Timbol, Herminia Reyes, Billy Matthews, Luther Matthews, Samuel Ethan Sagon, Alan Bolio de Guzman, Benny Rosal Waldorf, Jashel Lopez, Relin Kilala, Eliodora Tongol, Vernon Victor Young Sr., Aileen De Jesus, Eloisa Quinones, Abner Manalo. Ganakantala naman ding kaluguran tamong miyangubye, lalong-lalo na ri Most Reverend Oscar Cruz, Didi, Monsignor Eugenio Mercado Jr., Monsignor Andres Serrano, Monsignor Odon Santos, Monsignor Francisco Lansang, Monsignor Rustico Cuevas, Father Venancio Samson, Father Jesus Mariano, Father Leobardo Montoya, Father Lorenzo Sarmiento, Father Herwin Bulaon, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Jose Joaquina Between, Francisco Di Choco, Zosimo Di Choco, Diosdado Di Choco, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Levi Laos, Engineer June Chatco, Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bonkeng, Edward Yao, Santiago Tai, Antonia Reyes, Maximo Chao, Simeona, Feliciana, Cecilia, Abraham Tayag, Sonia Umandal, Sofia Suarez,
Jose Sensing Suarez, Seferina Meneses, Casimiro Meneses, Chito Reyes, Reynaldo Reyes, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Juanito Belicario, Fernando Barameda, Redentor Magat, Teresita Wilkerson, Dr. Ruben Guzman Henson, Eloy Antonio, Buenaventura Cruz, Misael Presas, Sherilyn Paras Antonio, Pasencia de los Reyes, Teresita Camaya, Teresita Punzalan, Fernanda Camaya, Attorney Ricardo Bermudo, Victoria Nicdao, Leocadia Nicdao, Raymond Cocjin, Norma Cocjin, Raimundo Cocjin, Felix Chan, Nathaniel Chan, Maria Belenco, Conrado and Estrella, Edgardo Armelo Efren Sr., Elizabeth and Bienvenido, Evangeline Macarayo, Angel Tan, Pastora Tan, Vicente Roque, Erlinda Santos, Mercia Mendoza, Rolando Obsun, Rolanzo, Rosario Rosal, Aureliano Rosal, Rodolfo Rosal, Reynaldo San Pablo, Adelfa Bundalian, Placido Maria, Ambrosio, Demetria, Benigno, Hermenegilda, Marciano, Maria, Alipio, Dolores, Julieta, Tomas, Enrique, Jesus, Miguel, Angelina, Victoria, Hermenegildo, Yolanda, Ernesto, Luis, Brigida, Maria, Felipe, Rosario, Alexander, Aljon Felicitas, Lorenza Ganal, Ethan Zeke, Crescencia, Damaso, Josine, Philip, Clarita, Elpidio, Conchita Dairit, Carmelito Dairit, Placida Guevara, Galicano Guevara, Edgardo Olano, Honorado Navarro, Imelda Santos, Ernesto Garcia, Olanda Reyes, Estrelita Reyes, Josefina Cabral, Bienvenido Tan, Victoria Lucero, Regina Henson, Faustino Henson, Antonia de Jesus, Ronald Malong, Gaudencio Malong Jr., Rodolfo Balahaja, Felicidad Calorina, Ligaya Hinko, Dennis and Kit Bello. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na rin mangailangan kimpakalulo ning Gino. King Aldo iti magsayata mo ampon magmasusi king kebay taning Nuana Virgen Maria Virgen ampon king kana mapulo at apat abanwang anibersaryo ning pangaputungan corona kanonika ning patulunan ning Archdiocese ampon lalawigan tamo ing Virgen de los Remedios induning kapaldanan tula ring kapampangan. Ing kaya katamo pong magmisa, Irreverendo Padre Nolasco L. Fernandez.
Kilagyonig poning anak, amponing banal Espiritu, Amen. ing kapayapan at ing lugod kambenan ning kasalpantayanan, ay pagkalubnan ning Diyosig pa at ning Ginoong Hesus Kristo, mantabi sa kekayungan. At kaya ka antimurin. Pakamalang kong kapatid, parangalan tayo po ing Indung Virgen Maria, ining pagmasusyan tamo ingaldo ning kayang kebaitan. Potang parangalan tayo po ing meto nga banal, ing Diyos mismo ing parangalan tamo. Christocentric ya po ing kakatamong kasalpantayanan. Dapat ing Diyos pinili ni para maging into ng Jesus at into tamo muna naman. Mibaitsing Birhen karin king Nazareth, Galilee, inyang 18 BC, baya siyempre baya mibaiti Jesus. Makiabe tamo king Santa Iglesia, abiyabe babye parangal king Birhen Maria, at ban kanita po lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, pasibayo king mipnong kapakumbaban, sisiyan taming kakatamong kasalanan, manyawat tamong kapatawaran, king malugod at mapamakalulong Diyos. Ginong Jesus, ikang pepakayap ka ring masakit, Gino pakalulu. Gino pakalolo. Ginong Jesus, ikang mamatawad ka ring makasalanan, Kristo pakalulu. Kristo pakalolo. Ginong Jesus, ikang babyeking sarili mong diye, ban pakayapan mo kami at addanan sikanan. Gino pakalulu. Gino pakalolo. Ing Diyos, amayupaing tuto pakalulwa na katamo, at king papatawad na ring kasalanan tamo, idala na kata sa king bie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo.
O Ginong Diyos, pagkalam mo kaya kaming talasuyo mo, ing mitutula kami king mandatilang kabusalan ning kaisipan ng pong katawan, at king kapamilataning maligayang pamamilataning Nuana Virgen Maria, induning kapaldanan, mitimawa kami iba't king kasalukuyan na lungkot, pauliniting pandemya, ampong krisis, at miras kami king alananggang tula. Itiyadon mi, king kapamilataning Ginoming Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyang pong magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king libro ng propeta Isaias. Ninong makapaniwala king dimdami, at ninong may kakit kaniti, antimong metong apangalangtad, ning upaya na ning Ginoo. Katulad ning metong asuli, pinubuya arapana. Katulad ning metong ayamot, king gabon amenabla. Alayang legwan, alayang kamalan, anyang ikit niya. Alayang sintingan, amakayaos pansin, karingke kaming mata. Metong yang bagay waring kasaman at sasakwil daring tao. Metong yang lalaking malugma at sanena king kasakitan. Metong yang lalaking kabud akit daring tao, tatakpan dala ring lupara. Meumisya at itamo, linawe tayang taong alang kwenta. Makanyan man, kaya katamo la ring kasakitan, apegdusana, kaya katamo la ring lungkot, apinusana na. Itamo naman, balata mo metong yan taong mi parusan, bitbata ning Diyos, king Dacal, akasakitan. King kamatutuanan, metando siya pauli daring kapanyalang sangan tamo, melunuya pauli daring kasalanan tamo, ing parusang dig pa kaya, migdalang kapayapan kaya katamo, ding kapamilatan daring late at sugat at inggap ng kinayap tamo. Pig mabagsikan de, pibata ng mitmong kapakumbaban, enebitas ang biklat ingasbuk na, may ngari ang metong akorderong daralada, king pipatayan. May ngari king tupang ebubulat, king harapan daring manurod king lanana. Enebitas ang biklat ingasbuk na, king sengilan at agpang king batas, dakapande, ninong bisang mamilatan, para king pisasabyanan. Wa, pilit den kewani king labwad daring mabir, pauli daring pamikasala ning balen ko, timpalasanan de, layon pete. Dininan den kutkuta na busal daring mga rok, metong apansyon kambening mabandi. Bistaman alayang depata na marok, at alang meramdam na numang kapaglinlangan, kinasbok na. Inginu ketula ng mabimbingyat dumalan kasakitan. Ing pamidaw na king Biena, metong yang sakripisyong kapamayaran. Ulinita, akit nala ring palipina, lambayan ng Biena, at king kapamilatana, matupad ing kaburian ng Ginoo. Ing amano ng Ginoo. Salamat, King Diyos. Purian may ing Ginoo kaladwa ko, apakayap king sablamong sakit. Purian me ing Ginoo o kaladwa ko, apakayap king sablamong sakit. Purian may ing Ginoo kaladwa ko, purian may ing banal ng lagyo, mabilog kong pangatao.
Pasalamatan may Ginoo, kaladwa ko. Emo kakalingwan, ding sabla ng kalam. Purian me ingino o kaladwa ko, apakayap king sablamong sakit. Patawaran na yung sablamong sala, pakayapan na yung sablamong sakit. Ang wana ing bemo, king kapahamakan, puputungan na king ganaka at lunos na. Purian me ingino o kaladwa ko, apakayap king sablamong sakit. Ingino adarapat king matulid, kapilan man papaniga na laring malulupig. Pepakilala na kang Moises ing parasana at karing palipi ng Israel ing arapat na. Purian me ingino o kaladwa ko, apakayap king sablamong sakit. Ingino mapamakaluluy at maganaka, banaya dya king pamimwa, tutuyang malugod, kapilan man nakata lalawanan, nakatamo paparusan. Antimo impamangain tuliran ding dewakan at kasalanan tamo. Purian me ingino o kaladwa ko, apakayap king sablamong sakit. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, king kapulungan, karing Efeso. Mipuri ang Diyos ay paning ginutamong Heso Kristo, amig kalub kya katamo, king uli ning pangayagom tamo, kang Kristo, king sablang kalam ay espiritual ning banwa. Bayo ya pamela lang ing meto sikluban, pinili na nakatamo, king kapamilatan ng Kristo, ban maging banal at alang dungis, at mibebe kipmuan lugod, king arapana. Telaga na nakanita pang minuna, ing ampunana katamong anting anak na, king kapamilatan ng Heso Kristo, itiya ing malugod ng parasan at sarili ng kaburian. Banting sabla, purianda ing maligayang grasya, amalam ng pigkalub kya katamo, king pangayagom tamo, king pakamalan hayanok. Ing sablang bage mararapat, agpang king telagat na't kaburyaning Diyos, at iya ing pinili na kaming maging sarili ng balen, king kapamilataning pangayagom ni kang Kristo. At iti, depatana para king sarili ng paksa, ama na lumpakan ketang inari na king lubna. Manibat pa, kanitang kamumulan, at telaga na kaming maging mumunang dining manalig kang Kristo, para king lalo ng ikaligaya. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing Ginoo, manatiliya kaya kayo, At kaya ka antimorin, pamamasang iba't king mayap a balita, agpangkang San Lucas. ligaya kaya ka o Ginoo.
Ginayak yang maglakbe i Maria, marapal yang minta king meto nga balen, king bulubundukan ning Judea. Karas na king balen ng Zacarias, pigayan ni Isabel. Kabutimdam ng Isabel ing pamamuge ng Maria, linuksuya ing pungol, kilub ni nga tiyana, at Isabel, kinapnuya king banal espiritu, at ingkas na king masikan na siwala, nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya ing bunga ni nga tiyan mo, makanano kong pangaintuliran king ima ning ginuko tatangya at dumalo kanako. Pablasang kabut miras karing balukbog ko ing pamamuge mo, linuksuyay king tula ing pungol, kening siya pupunan ko. Nuwan ka, uling, sinalpantaya, king matupad, ing amanong pepayabot na keka ning Ginoo. Ati Maria nga na, pupurianing emunano, ning kaladwa ko ing Ginoo, at matulaya ing espiritu ko king Diyos at talapagligtas ko, uling genakana ing kababana nin alipana, ulinita, manibat ngeni awsanda kong nuan ding sablang dayi, pablasang ing lubos mayupaya, pepalyaryan na kanako, ing mikakaragul abage, banal ing lagyuna, ing pakaluluna mi pagkalam, karet ang atin takot kayo, karing dalan-dalan at day king sablang panawod, pepakit na ing upaya ning takdena, simbulat na laring palalo, ketang kapalaluan ning pusura, pepakuldasan nala ringat aring masikanan karing troruna at ilang tinas na ring mapakumbaba. Kitmwa na lang mangayap abage ring danupan at tinabi na lang salanta ring atinan. Seupaning Israel alipana, antimong pamigagana ka king pakaluluna, antimoing pengako na karetang pipumpunan tamo, kang Abraham ampuang karing palipina, angga king alang kapupusan. Menatili ay Maria keta kari Isabel hanggang 3 bulan, at kaibat na nita, minuline king pibale-balena. In maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Good morning po kaya kayongan. Dacal po salamat king kaya kayong pamamuntaketi, batayang parangalan ng Indung Virgen Maria at samban ing Diyos, ing anak na Jesus. Virgen de los Remedios, ating Cristo del Perdon, sambantayan ing Diyos. Mayap ayabak muna naman po, karing atso karing karelang pibale-bale, mag-participate nganing kasalukuyan kaniting Santa Misa. Abi-abi tayong parangalan ing Virgen de los Remedios at samban ing Cristo del Perdon. Inyang milaba sa Domingo, at tatandanan niya pa po yung Ebanghelyo niyang milaba sa Domingo, tungkol yakeng fraternal correction. Nung makanano tayang itulid, ing kapatid tamong mi kasala, dimdam ke po'y Bishop Sok Villegas, nga na, ing Ebanghelyo tungkol yakeng fraternal correction. Iko-correct ko yung sarili ko.
Bakit mangorekta mo? Nana? Bakit mangorekta mo? Ading sinabi na po nga na we correct others so that we can restore and heal what was broken, what was lost, and what was wounded. Wapi naman po mangorekta mo bang kanita uling stong ating may kasala atin pong may sira, ating may sugat. At mangorekta mo bang kanita, it is to restore the broken relationship and to heal what was wounded. Kasanting na po, atin niya pa pong sinabi, oneng ini mo po'y lawanta mo, to restore what was broken, what was lost, to heal what has been wounded, because we want a person, family, or a community to be whole again. Maging buuyang pasibayo. At ita po emo tutu para kaya katamo. Kaya katamo pong mika kapatid. Noon makanyan muna naman ing depatanan ng Diyos kaya katamo. Nano po yung gawanan ng Diyos, inyang diyadan ng poyeba tsulaking paraiso, kasanting na po yung bieraking paraiso, diyadan ng poyeba, nano po yung biera ka rin, kaya beding Diyos. Adan yang kaya beding Diyos king paraiso, alang danop, alang sakit, alang kasalanan, alang kamatayan. Dapat inyang mi kasalala diyada ng poyeba, mi tabila luwal na ning paraiso, at edane akayabing Diyos. Because of sin, ing Diyos, ing tao, mi kawaniya king Diyos, at uling mi kawaniya king Diyos na ning milyari. May gumpisa na po ing danop, may gumpisa na ing sakit, uling gusto ating danop keraklan ating sakit. May gumpisa ning kasalanan, may gumpisa ning kamatayan. Pero yung Diyos, ginawayang remedyo. Burineng i-restore in relationship tamo kayo. At yan mismo ang ginawang paralan bang kanita, makapagbalik tamo king Diyos. Ginawaya pong remedy, solution to restore our relationship with God and to heal our woundedness. Yan po, kasanting ng gawanan ng Diyos, nano po ngayon gawanan, tutupin, may gumpisang remedyo, solusyon. Itubod na ngayon kayang anak. Itubod ni Jesus ang kayang anak. Po, dapat, bayo ni tinubod ang kayang anak, may miliyang metong nga babae. From time immemorial, pinili na ni ang metong nga babae by the name of Mary. O itapo, yapin, ing pagselebran tamo ngayon kayang birthday. From time immemorial kanita pa po, bayo ya pamibait yung Mama Mary, pinili na nining Diyos. Kailangan ng partisipasyon, cooperation, and participation of a woman. Yapin po ing Virgen Maria. Nung ating Adan at Eva king lumang tipan, atin naman Jesus, Kristo, ating Birhen Maria, king bayong tipan. Nung king kapamilatan na pong Adan ang po Eva, di natanging sakit o di natanging danop
Inyang dinatang Yesus ang poing Birhen Maria, dinatang in abundant life. Nung king kapamilatan ng Adan ng Poyeba, dinatanging sakit, inyang dinatang niya Yesus ang poing Birhen Maria, dinatang ing kapaldanan. Inyang diadan ng Poyeba, dinatang po ing kasalanan. Dapot inyang dinatang niya Yesus ang poing Birhen Maria, dinatang ing grasya at kapatawaran. Nung kapamilatan diriyadan ng Poyeba, dinatanging kamatayan. Inyang dinatang Yesus at ing Birhen Maria, dinatang ing bie alananga, eternal life. O ini po, ing binyena ning Diyos, iya po ing migremedyo. Ketang masakit tamong bie, milawot tam, may paklut ing relasyon tamo king Diyos, king kapamilatan ning kasalanan diyadan, ampo pa ieba. And today we celebrate the birthday anniversary of our beloved mother, of our dear Mother Mary. Birthday na. Nyapin po, pasalamatan tayong Diyos. At ngini, pag masusyan tamo muna naman ng 64th coronation, canonical coronation anniversary of Virgen de los Remedios in Cruzada. Niya po, in Cruzada, crusade, ning caridad, charity, and goodwill. Burike pong balikan. Ining chapter 2 ng San Juan. At tatandaan niya po bakit itamong Katoliko, lalapit tamo king Birhen. Bakit mapasaw tamo kayo? Antimong metong ay hindu tamo. At tatandaan niya po yung chapter 2 ng San Juan, inyang may kumbirala, ing Birhen Maria, at Yesus at dingalagad na king kasalan, at may kurilyo ing karelang tawo, ing karelang handa, ikit ng Mama Mary migmasidya, may kurilyo ing alak, may gisan ing alak. Bakit po ing alak? Kasi kanitang minunang panahon ing pekadanom da po, iapining alak, o siguro masikan lang minom, dening lalaki, o gisan ding alak, o ning Mama Mary tsukarin magmasidya, nanong gewana, lepitani, Yesus inganak na, at sinabi na kay inganak na Yesus, they have no wine. Ke paltan lang alak. They na inabing kayang sarili. Na sinabing ke paltan kaming